Dobar dan svima. Želim da se obratim građanima Srbije iz razloga što su se pojavile dezinformacije i želim da dam tačne informacije građanima Srbije da ne budu u bilo kakvoj dilemi. Vezano je za pacijente koji se nalaze u Valjevskoj bolnici, koji su povređeni prethodnih dana u demonstracijama nasilnim koje su vršene u tom gradu. Zbog informacija koje kruže, koje su dotle došle da ima mrtvih, da su preminula deca ili se bore za život 16 godina, ja ću vam reći prvo istinu kako stoje stvari. U Valjevskoj bolnici nalaze se 4 mlađe osobe, reću vam njihove inicijale i njihovo godište. Najmlađa je 2000. godište, inicijali su RD. Sledeća osoba je IN, 80. godište. Sledeća LP, 86. Još jedna osoba se nalazi Vđ, 99. godište. To su pacijenti koji se nalaze u Valjevskoj bolnici, koji imaju lakše povrede. Jedan deo njih će danas otići kući, odnosno bit će pušten iz bolnice, nema potrebe da ostanu u bolnici. Jedan deo će otići sutra kući. Znači, da znaju građani Srbije, to je istina. To je ono što se desilo i ono što su realne činjenice. Prema tome, sve drugo nije istina. Ovo su pacijenti, ovo je njihovo stanje, dobro se osjećaju, izlaze iz bolnice danas i sutra. Vezano za navode nekog iz DS-a, Gavrilovića i drugih, i nekih novina Vreme ili kako se zovu, i širenja panike da je povređeno dete 16 godina, da se tom detetu bore za život, da su mu otkazali bubrezi, da je u toku noći krvarilo, da se ne zna šta je, da se traži da se pomogne tom detetu. Činjenica je da to ne postoji. Prvo, da objasnim građanima Srbije. Ne postoji normalan čovek u Srbiji koji ne zna da kad dete ima 16 godina, znači što je ispod 18 godina, i da je bilo šta teže, to dete ide u dečiju bolnicu, a mi u Beogradu imamo, znači, Tiršovu institut za majku i dete. Imamo naravno i u Valjevu dečije odeljenje. Ne postoji normalan čovek koji to dete, da je u takvom stanju, ne bi odveo u tu bolnicu, da mu želi loše da odvede u privatnu bolnicu, a mi privatnih bolnica sa takvim kapacitetom, sa takvom dozvolom, da leče životno ugroženu decu koja krvare, kojima otkazuju bubrezi, mi nemamo.